Thir to te chi bai ule weekly roundup hun kan lo thleng le ta a kan ko shan rong bol na sang sang chan sin i lo thlir hawang u rampum huwa pa walai pol mi voili na tluang takanei ani me ni somni pali changani somni paruk chung khan rampum huap ko shan pa walai pol mi voili na chu chamar west ko shan biakina nei ania mi thupui chu chung korel fel ti ani palai riak lut hi sangkha zakwa somnga pangan oma langakal in report hi mi sangkha zali somni pakwa anombok mi ta hian thupui sei tura thlante nen atangin thupui voiruk ngai thla kania in khom zai bo ro ka noamin in khom an thanem theile ani kumsang ni le som pariat report khai khom na landanin kaushan pawalai pol ding zat hi zanga somthum pasari omin member zong hi sangruk zathum somsari panga ani member tamber na hi zemabo KPP ni in member zathum somni an oma member tlember na hi thingthel KPP ni in member som pathum man omani missionary som nei zat KPP somkwa paruk omin missionary zanhi somnga pani an som me kani kumsang ni le som pariat chung khan pawalai pol member chatuan rampan mi zanhi le pasari anni Mizoram sarkarin sikul puile sikul sen sinot kuta ahlan let kumsang ni le som sinot in khom pui thurel general som thum pathum na sikul puile sikul sen te hi sinot in laklet le dan kong zong ro se ti chu sinot education board swan abo zui zela Mizoram sarkara dil na thelu baka school education directorate secretary education minister le chief minister nena te kala bo zui zela niya ama tanga in biana kal zela Mizoram sarkarin me ni somni pakwa chonudar thum chu school in hlanlet ni turatan arwata a Mizoram Senate ayo in Reverend Kelerin Moya executive secretary in charge education le Pulal ven namte secretary school education board principal Senate higher secondary school ni bokte an kala school education minister Pulal chanda maralte office chambera program toite mangin school in nanna thuthlung chu zia fel anita ani Mizoram Sarkar ayo in PS Therla Ruat Kimi Commissioner cum Secretary School Education Department in Ming Aziaka Mizoram Presbyterian Church Senate ayo in Reverend Kelerin Moya Executive Secretary in Charge Education in Ming Aziak Boka Shat Puituatan Pulal Chanda Maralte School Education Minister in Ming Aziak Bok in khom na toy te buat saya hian school education minister te commissioner cum secretary te Senate ayo kal pani ten thuan saya council of ministers meeting in Mizoram Senate dilna anlo remti sakawanga lom thu soi chungin Reverend Kelerin Moy chuan hein rem na thuthlung zia ani theina tora thil tru zong buai pui tu department officer te chunga lom thu asoi Sikul puile sikul sente chu sarkarin min be sayang heya koshan ro rel sang ber chuan ramle mi puita na tangkai taka manzui tura arela be sei thu soibok ein hlanna thuthlung zia rual hian school ram po Mizoram Senate kuta hlan ngal ani bok HSLC result chalom na nei ani me ni somthum ninga ni khan JM Lloyd Hall Senate officer Presbyterian English School Noya HSLC result chalom na nei ania program hi pulal ven namte School Education Board Secretary na kai shwaya upa Dr. Larin Tluanga member PES subcommittee in Hunser mangin PPC Vanar Shwaya supervisor of schools in report ape ani Reverend Kelerin Moya Executive Secretary in Thu Soin Loman Asem Ngala upa Dr. C Zarzoliana member PES subcommittee in Kalkhom te chunga lom thu asoibok Zirlai ti chaten hena hian hetiang henlom puina thil peklan ania distinction a pasten hena cheng sing khatle citation hlan ania PES Zirlai zinga HSLC resulta top 3 tatan special award pek ania tin Mizoram pumpuya HSLC resulta top 10 alangpha PES Zirlai hena cheng sanga pek anibok hengba ka hian school ti cha pathum te hena loman thatok tak pek ania consolation prize school pasari hena cheng sang sari cheu pek anibok Tundin muna Presbyterian English School PES noya hian school za somli eno meka chungzinga school somni pasari chuan HSLC candidate anne ani exam be tu zongzong hi zirlai zanga somriat pali ania zirlai zanga somni parukin an pasa distinction a somruk pakwa first division a za somriat pani second division a zanhi som pakhat third division a somruk pali pass percentage hi somkwa point bial pasari percent ani Synod book room in conference and mang Synod book room so an kumtina an noti chin Synod book room conference sangne le som pakwa chu me ni somni pathum ninga ni khan Synod office devotion hall an manga Mizoram puma Synod book room zongzong hewang hian khar ani
conference hi zingdar kwa le chanvea pula shwai tluang ral te general manager presscom chuan hongin inlom na thua soya somho huna upalal zar moya sales promoter sinod bookroom in kai shwain pirozi lal ming moi accountant chuan bookroom sumdin hun report apea report atanga alandanin kumkal ta khan sinod bookroom hian na satakin ma asona an budget cheng vai bel che som noi som nga panga sing nga chu thataka khumin cheng vai bel che som paruk noi som riat pali sing khat sang ni zaruk som pariat za tho so ania sinod bookroom sang khazakwa le som pakhata din ni ania tanga kum khata tho so tam ber tum aloni budget khum na ringot hi cheng vai bel cheruk noi som ni pariat sing ruk sang ni zaruk le som pariat ani boka kumkal ta chung khan net profit cheng nuai som pasari singa sangthum zaruk som panga lai sinod bookroom hian ane bok pathian ompuina le kaushan mi puita thanem ngai na zar hetiang din hunan thleng thei hi sinod bookroom chuan lom thu asoyani sommo huna hian pulal niliana manager sinod bookroom chuan kumhasa bookroom conference a thurel te bozui ni dan le ti lotlina ni dan chi sang report a pe a hengba ka hian financial year thara sinod bookroom budget cheng vai bel che som pakhat nuai somnga pathum sing sari chu aphar ngal bok sonulama hian kumkal ta sinod bookroom branch thathan na result puan ni in Reverend B sang thanga executive secretary chuan branch ti thate ne na lomman asema te na ki sang palia inte ani noa hetiang hi kumsang ni la som paria ta changa sang ni la som pakwa chunga sinod bookroom inte na result chu ani pakhatna sinod bookroom bazar branch Aizol Panina Sinod Bookroom Samari Branch Aizol Pathumna Sinod Bookroom Kolasi Branch Tundin Muna Sinod Bookroom hian branch sompanga nein distribution center somthum pasari ane mek boka nuai zariat somnga pani zat sen na tur headquarters office mission venga mi chu sakmek ani bok mission rongbol sang longai thak chun zomila Assam mission field me ni somni pakhat khan Barakunda Kaushan Swan an Kaushan Silver Jubilee an loma zingdar somle chanvea upa mathila hasda chuan Jubilee monument a honga sumitnuwa Jubilee dar wa kania lomna inkhomin azui ngal bok inkhom bana sport mangai thi lim na hun manania tlaya Jubilee roikil ho ani bok gobidanga muna kan biakin sakmek chu arammi ten sorry turin antia he muna hian gaon burain ram sangsari za somnga square meter pe in biakin an han sakta ka chuan akhotlang mi pui ngai dan ani tolova ramzau takan pe chewa school in sadone mokantia kanrin lo devin biakin in satamaya he hi chu top shiro in saluyani chuan kan ti siang antita ani kan member te ina kanin khom thei thowa kaushan member chu kan pungzel don ani inalanga enghuna ya mo chuan an saksun zom thei ngein an ring ani Arunachal North Field Meni somni parukhan dapori jo biala Dui Branch Church chu Kaushan Puitlinga Field Secretary na hlangkaya bial pui pa tele missionary ten an troyo mani Dui fellowship hi kumsang ni le pakhat khan field worker evangelist Takobi Singkom late rongbol na loading ania Field Secretary hian Kaushan sang panga atlo ngal ani Meni somni parukhan boleng bial no pangsana school in khompui voi som palina tlang takin apar boleng koshana nei ania ringthar no pang panin baptisma an sang Sinod department sang rongbol na chansin ilongai thlang u finance joni khat in rini khan Sinod office finance department chuan sumvondan training an hnuai miang hian an neya wen pathiani hian bial chung kaushan sanga finance campaign in hun an mang halang kortha biala Reverend H Larin Moya Durtlang North le upa lalbiak thanga saron veng te an kala not vanai phaidam doi veng biala pu zai ming thanga fana accountant le upa silal do ma Sinod office te an kala champhai zotlang koshana upa BC vanarova Sinod office le Reverend R Lal Engzawa Bethlehem veng te an kalani Worship Department me ni somni pariat le ni somni pakwa khan ereng dil koshana sofa training nei puin tlangwal H Lal Thazwal instructor kal KGP me ni somthum atanga June khatsung khan korte thoveng biala YRC campaign nei in Central KGP Treasurer Dr. Le Rotlang le pupi Silarin Sanga committee member te an kal
Campus Ministry me ni somni pasari thochan ni khan government zotlang middle school a hunan mang me ni somni pasari thochan ni zan khan Republic Pastor BLK GP te buat sein Bible zirchian hun Republic ko shana nei ania heuna hian resource person atan Dr. Laldin liana warte mission veng man ni in Christian Chalai Paul te na Bible nun phung kan sha tor poimo tak tak asoya zona le chhan hun manzui ani Synod Relief Fund semani tunaya har sana shang nei te na hetiang hian Synod Relief Fund pe kani New Nalzol Branch Church biakin thlipui ti chiat sak tanpuinan cheng singli buchang saron kaushan biakin chung realin ti chiat sak tanpuinan cheng sing thum naw sel khwa thlipui tuar sung ko pani ne na cheng sing khat sang riat le tuidam khwa dam lo mi pakhat ne na cheng sang riat te pek anni Tuna chuan Synod pui pa te program longai thaila Reverend Arlen Ming thanga moderator program voin pathian ni chonu hian mission veng thlang go shana hun na manganga zana mission veng go shana hun na mangang Reverend Lian Ming thanga sailo senior executive secretary program June nili tanga ni rok sungin SEC a thuanga June ni sarile ni riata pugzinga pastor quarter sak tur en puina kalang Reverend B. Sang Thanga Executive Secretary Program June Nithuma FGNCC Committee and Truanga June Nilia Tangani Roksungi SEC and Truang Reverend Gallery Moya Executive Secretary Program June Nilia Tangani Roksungin SEC and Truanga June Nisari SMB Executive Committee a Truanga June Niriat Lenikwa na Lana Ramthar campaign in a Kalang Katizong Kadon Tumatana weekly roundup hun kan man the so aniye